Mushana Production. Kandi tinyine ukwetombo itwa kona aha mutama gwanje bwenu namazima mu komise nazo mucomi kunkanyenda kubereka ngo amazima nigija kurugayo kandi mwanyomesereza ngunimanya ukemigishari umazima tindu kuhamanya a polisi tinchiriyo abo kuba banyemerera nko kwa mateka garukugamba muntu wena aine ubugabe kwemererwa konka nizangu ekibe kimunyinira mitima yanyu mukiyo habo kubatinda kumanya mukamwana wa nyahari kumwakuba munyinire kiniga omuruhanga mukiha mitima yanyu tinyine kibi cyona urabe nanyomesereze kibi inza kumushaba anyomesereza ihira mutuma kandi ari no bwamushisha oburukwereka ngo nishamba ni sefa kazi kemicisha kandi ngipangisizo mbusenta urukumanya mbusenta ungipangisize ayereke polisi anyomesereze kibi kiri kumanyisa wataye kituga bakure kura referenda munyomesereze kibi robihana bweti birakoma naza ngo tushabeho hamwe kumurangikirize kandi mbereke kuntine kibi cyona mutima gwanje n'ubwako kushwara kandi kumura yanje ninyija kugarukayo abo kuba no kunda kwa buyobo munyikiriza nga tumukunyikiriza konkaro hanga naja kubereka amazima kamwana wanye faka zitindu kumanya hara kampe fuze mwe ko mukama efuze akandi tindu kumanya he mbashaba kunsasira kumwakuba munyinire kibicona mitima yanyu mama reveranda kutamwireza byo ndabwendo gware no paka ngwarga polisi twaza kuzabureberezi naho nituzaho tibizabureberezi mama nitutekwa kuzaburebereze jengoro nibatekwa kujikujuru unaye paka ngwa polisi ya nonde baki Mugato no kwanje no mwana wanje Yohana ndo mugatozo wa nyoko Nibyanje no mwana wanje Yo mugato kora agwende owa nyoko Nyatindi nyoko
Wano nda kunywa chai jondo junywero wa nyoko. Abanye mukani muri emigate. Tompulire bikubuza. Tompulire. Mukani muri emigate nyokwa jine. Mbungo gwa nyoko aho kana oronda hoche baka kuja kunyondi nyoko baba takutire wa nyoko nyoni nza kutogosa bakuza kuleta baka kuja kunyondi nyoko kandi baba takugariza wa nyoko nyoni nza kutogosa mama leka kujuma ko mukama azo mpunameho nywa chai Nitukuhimiza Yesu, Yesu mwana gwentama, eshagama yawe kanyuzya, ninsima owanjunire, yaguma ngambire bona ebyokujuna kwawe okuta ikwechichweka okutuhera busha Yesu nitukuhimbiza Yesu Yesu mwana gwentama eshagama yawe kanyozya ninsima wanjunire Reverend, banzo shitamaho jendo nywera kachai. Bona shi minori chikwa bureberezi nabwecho tindukuza atya tindukuza kunywa reka manzi zo mu rukiko nacererwa Nurakayeshi nindakayo urukiko nduza kutwara ishahemu kundagaruke ninza kunywa konka ntakagenzere nanyanze nkushabe abana babaze kunywera dining ngire icyo nahanuraho niwe nubuhoro she Reverend nubuhoro Natasha mwimuke mze kunywera munje ko mukama ngene na chai yani munywera dining ko mukama jachiro mugati kabagwinesha ngaba twara umugati bari aba twara bana katukumira ahantu turya twena kandi babuze ubuvona bari atya mwenu ningushaba ngo obanzo nsasire icyo naza kwetisiza polisi kwebene ntwara
umutima gwanje ibigambo ibyonshendekerise binshasize ine kimbe naza kukora Mukama yankwatiraho kandi yangumye atanacukora nome kimbe nyenda kukora mbe nagambe kigambo kanye namanze nkushabo nsasire habwe kigambe kimbire naza kukora naza kugamba habwe kikorwa ikimbe naza kukora ekimbe nyenda kukora nonda kukimanya mbe nyenda kujya ntayuma omuri Yesu ntayuma omuri Yesu ntayuma omuri Yesu konka Mukama yambasa ticyabasa kuba nobundi abenta chikozere nyenda nkushabe ngo nsasira abo kuba kinyizire omutima gwanje eshimbire nakwema mukundwa wanje eka nekorwa abantu babiri umushija omukazi na nobundi abana abarukuzara konka eko kukira ekorwa omukazi niwayakira niwakuna okukira omushija nabwe ekyo nyenda nkushabe ngwe kibireho nyimwebazyo polisi erikuntwara omu mazima kibire kitabonire ndi reveranda umurimo gwanje omukuru no kuhumuriza abantu efaka z'amafuzi enshoberwa emburabure mbwenu kundaze kuhumuriza efakazi ukagira ngo ningishambanisa ninja kukora nto omurimo gwanje omumazima ga mbere kubi polisi mumutware bacondoze mumutware mucondoze eka mukazi wanje nitwe twinabe kuba icyo kureberaho niwe rukurira abakazi umukanisa abagisurwe bona n'abatagisurwe nobahabura ki ninkwamiza ngo mukazi kemigisha efakazi tinka byamaganayo n'amazima akana yenda kuba mukazi wanje konke icyo tukirabasikire umugisha Mukama akagukwata yaguhereza iwe tarabasize gumuhereza habwe nco tari kunyesiga kundi kurwana niwe nitwija kushwara nkeka kandi tikyecho chonka niza kushwara nka reveranda n'ekitinisa cyo bwa reveranda tikyecho chonka niza kushwaza ba reveranda n'ekanisa tikyecho chonka niza kushwaza obureberezi bwanje na bishop wanje tikyecho chonka niza kushwaza abo bona barukuratira Yesu Kristo kandi bakahereza Mukama Ruhanga nabwe cyo ninkushaba ngukundabe hine hona aho nakushobeize musasiri konka korabe orya hachefakazi omazima ninkushabo yetise habwo kubatinda kuyija kuruha okumurize fakazi yona heri tinda kuyija kuruha okumuriza amafuzi hona hugari habwo kuba nicyo kinyene kukora bari umugisho gwawe gumukama yakwire ninya mushija wawe niwe mukazi wanje ninkwesiga habwe nco tari kunyesiga efakazi nizetago kuhumurizibwa omazima ninkwamiza ngu kora kuba utashemerirwa muka ekaneshenyuka habwo kuba niwe mukazi niwe tasyeka hinduka garukira Mukama becyo kureberaho muka yawe becyo kureberaho mukanisa becyo kureberaho mu bantu abo rukwebembera
becyo kureberaho mu bantu abora kuturamo bare imigisha yawe ey'umukama akwire habwenshi no bare abandi kandi taruho no kubaho bitu mukazi wanje akeshongoro kuba ari kugira ngo bare imigisha yawe yone y'umukama akwire no kamanya no kamanya bare imigisha yawe kora kubare imigisha y'abandi no gwawe nuguza kurekaho nikimanyisa ngo kusima kwawe nukuce reka kube fuhi efuhite yombeka kureke shenya bo mukazi w'umutima rebe fuzi yituyinaha umwana ko mukama benje nabagira ngo ninye namuzire ahafakazi kemisha umwana wo gutuwanje umwana wo gutuwanje umwana wo gwishakafa nefuzi naye tagukomurze bwa umwana wo guno witu no wanje niwe omuruhanga mukama simwe mnonga mukama nakwenda mpere zamani kunda agende kusherura intama za mukama kunda agaruke unshemererwa hirembo ntunjamani konka kunda kuretwa hirembo nashanga otashemerirwe umazima nanye mfuko mumutima okushemererwa kwine kutandikira mukayetu takatandikire kutwara omba kristaya abandi tubecho kureberaho kubarize ngo tubahumurize bashange kayitwe mu okushemererwa mukama simwe bwena arahakeshongora kari kugira ngo bare imigisha yawe yona ey'umukama kwire kandi ogumogije no kamanya kakeshongoro mukazi wanje na ninkushaba okareti hazo urama kurgako kandi ninkushaba ngo ukakuratire ikikara kugambire Kwali twemira bana mu yenseji kandi wayewera chimwa masiko yishuke migisha yone yotunga kweri mingi kandi eyo kutangaza mwinu bana emigisha yawe yone imukama kuhire buri gumwe ogumo gwijuke noja kutangariro kunda kwe bare migisha yona ey'umukama kwire umugisha gwake imigisha gureke kemigisha kwarabe yabire naza kuba mukazi wanje mukama tarakisimire akansimiriwe nyowe ninkwesiga kandi ninkukunda kemigisha mureke bariyona banyomesereze kibi ngo ninyo mutwire nkamupangisuzo ko mbusenta obusento bagamba tubakumanya naho kemigishari na nyowe tindu kumanya ko kemigishari buricuro no hurani nteka amajo ninshabira kemigisha aharuho na mukama amuhumurize amugumye habo kubane fakasi ahabwenshi no shambanisa na kemigisha mukazi wanje mukundwa ninkushabo yakira umwana ko mukama omukomu amazimanigisha kumanywa yakira umwana ko mukama omukomu no mwana witu no mwana wanje ni wo mu ruhanga muhumurize ayinofuza mutima gwe ebigambo by'abantu obyehare nibishenya ebigambo by'abantu nibigera cy'umukazi wanje nibishenya reka tuombeke ekera kushemererwa eka y'obusinge ekera kwakira abantu eka yefura nubwe mukama harize kutwachone kiturukwenda mukama ugaruka mwishara zitu nuwatwariza jefuze juko mukama eyabiryaha
mukama ugaruka mweshara zito mukushemererwa nuwashemeze igifuzi ekagira kushemererwa misho gayo taro chango cyekwenda gihereza akacyayi nkaka gihereza akagati nkaka ako kujwara